Perang si tiga news channel hui pen labang so tiga news channel kelan arah tu alam pas kebe di apong pen tiga news channel kadang pi baca poin kadang non ini gitu kena si dulu doma peluang teh cukela elpispur alam si dulu ladang ni tiga news channel hui pen because na kahumri mah peluang teh kedam tang for foundation deh tiga news channel hui pen ahut dak cukela English school along na master sar mirinda shyam alang pan isi alang ni lo kithan mate usmar tu pen atum han lo kithan ki mesen la pen ke ani ka parong thek la poson news channel hoi pen ke thek long pen aposi tike news channel hoi pen alang pan certificate la pen momentos alang pan kitik pido la bangso certificate la pen momento ni ke bajeri pansi non ni da na sarong na hongrido es la bangso pran karbi atum apan apeng kithenai karbi mapar sini di alani pan rekon pabrang ko alani pan ke panong bipom certificate ke lahelo lapen ke momentos ke lagi apa sinon di alani pan la kini istana alani pan hari ini pajar kon coba praktik lah kan. Ada boleh. Sama. Ini dia.